Aha kabisa, reka rero nongere mbahe ikaze hano kuri Full Stop TV, aho muri hose nizera ko mukomeje kugenda mumererwa neza cyane. Tukaba tuje rero mu biri kuvugwa muri transfer za hano iwacu mu Rwanda, ibigezweho n'ibiki, abakinnyi, abatoza n'abandi benshi batandukanye barimo baragenda bahinduranya amakipe yabo. Reka duhere ko bita kizigenza Michael Sarpongo y'umunyagana ukinira ikipe wakiniraga ikipe ya Rayon Sport yaje gutandukana nayo. Ibyo sinirirwa mbigarukaho, byagarutsweho cyane nyuma kutumvikana na perezida w'ikipe Munyakazi Sadati. Michael Sarpongo yagiye ahuzwa n'amakipe atandukanye, ahuzwa n'amakipe ya hano mu Rwanda, bamwe batashobora kuba yajya muri Kiyovu Sport, ibyo bivaho bamwerekeza mu gihugu cya Tanzania. Hari amakipe menshi yo ku mugana Afurika ashaka kuyurutahizamu cyane ko barutahizamu nini mboneka rimwe, yaba hano muri Afurika yewe no ku isi. Buryo umukinnyi utahizamu akenshi abari imari ishyushye, abari boro kabisa nk'uko abantu babivuga. Kuri ubu ngubu rero Michael Sarpongo ikigezweho ni iki? Ni ikipe ya Young Africans, birasa naho iyoboye izindi ikipe ya Young Africans mu kuba yasinyisha Michael Sarpongo. Bitewe n'iki rero, ikipe ya Young Africans biravuga ko yifashishije mukinnyi w'umunyagana mugenzi wa Michael Sarpongo, birumvikana umwene gihugu wabo. Uyu nguyu ni uri kuganiriza Sarpongo umunota ku wundi, yewe na manager wa Sarpongo akaba arimo aravugana n'uyu mugabo, by'umwihariko uyu nguyu Lamine Molo, musore ukina inyuma mu kipe ya Young Africans, akaba arimo arareshya cyane Michael Sarpongo. Uyu Lamine Molo ni umukinnyi umaze imyaka 2 muri Young Africans. Yanga ikaba yamwongereye amasezerano, imuha amasezerano aryoshye ameze neza, ariko muri uko kumuha amasezerano baramubwira bati dore uriya mwene wanyu ukina mu Rwanda, dufashe aze yatakira ikipe ya Young Africans hano mu gihugu cya Tanzania. Bikavuga ko rero uwo bita Michael Sarpongo yabwiye Lamine Molo ati mbwirira iyo kipe inshakire ibihumbi 50 by'amadolari nanjye nze ntera umupira aho. Bikavuga ko Yanga irimo iratanga ibihumbi 30 by'amadolari ari byirimo iratanga rwose, ariko bikaba bishoboka ko ibyo biganiro bikomeje hagati ya Young Africans ndetse na manager Sarpongo. By'umwihariko hakabamo iyo link ikomeye cyane yo bita Lamine Molo ndetse na Sarpongo nk'abanyagana babiri baba bagiye gukinana muri iyi kipe. Kenshi murabizi muri transferi ntabwo ari hano mu Rwanda gusa, even no ku mugane Burayi ikipe zikoresha abakinnyi baturuka muri ibyo bihugu kugira ngo bakonvinke abandi babe bazana abandi muri ayo makipe. Ibyo ni ibintu bizwi cyane rwose kabisa, ntabwo ari ikintu gishya. Ukajya kumva Real Madrid irashaka Eden Hazard bikanyura muri ba Thibaut Courtois, ukajya kumva niba ari na Manchester United even ishaka uwo bita Bruno Fernandes, umuntu nka Diego Dalo akagira uruhare muri izo transfer. So ni ibintu bisanzwe rero ko umuntu umunyagihugu mwene wabo ashobora gukonvinka undi. Biravuga ko rero uyu nguyu Lamine Molo ari we uri muratuma ibi biganiro biba advanced kabisa. Ibyo ngibyo rero ni bya Sarpongo usanzwe ikina ikipe ya Rayon Sport. Tuvuye kuri Sarpongo, muri Rayon Sport haracyari mandi makuru. Biravuga ko kuri ubu ngubu iyi Rayon Sport yamaze kwakira ibaruwa y'umugabo bita Kimenyi Yves. Uyu nguyu ni umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport, akaba yandikiye iyi kipe nk'uko biri kuvugwa muri igicamunsi cyo kuri uyu wa gatatu kabisa. Yayandikiye rero yibwira ko amasezerano yarangiye, ati nta mwanya munini wo kuba naganiriye namwe, iyi baruwa igihe icyo ari cyo cyose iribuze kuba itugeraho tugomba guhita tuyibahereza hano kuri fan club. Ariko biravuga ko yamaze kubageza urwandiko kuri iyi kipe nk'uko ibinyamakuru nyine birimo iyi fan club hano kabisa igenda bigarukaho. Nuko uyu Michael Sarpongo yamaze kwandikira iyi kipe ya Rayon Sport. Ubwo rero natwe turaza kuba tuyibagezaho igihe twayibonera nk'uko birimo biragenda bigarukwaho kuri uwo musore bita Kimenyi Yves. Kugeza kuri ubu ngubu yewe na Rutanga, iyi Rayon Sport ikaba yarandikiye aya makipe abiri, Police ndetse n'ikipe ya Kiyovu, iti aba bakinnyi uko mwabasinyishije ntabwo binyuze mu buryo. Ibyo ngibyo rero ni ugutegereza tukareba aho bigana kabisa. Hanyuma ni na Rayon Sport nyine kugeza kuri ubu ngubu biri kwitegura kuba yatandukana n'uwo bita Sugira Ernest, nawe biri bugufi kuba yakwerekeza mu ikipe ya AS Kigali, aho abakunzi b'ikipe ya APR bavuga bati yewe n'ikipe ya APR bati turashaka kuguhungisha inzara hariya ukajya ahantu nubwo uri umukinnyi wacu ntizanyo tukagutiza ahantu hari ubuzima
kurusha ahatari ubuzima kabisa. Ibyo ni birimo biragenda bivugwa nyine muri Rayon Sport, two n'udukuru tuhacaracara. Hanyuma reka tujye muri ya kipe irimo ihaha kabisa. Iyi ngiyi ku isoko ihari iremereye bayita Kiyovu Sport, yamanukanye ibifufumba by'amafaranga, iravuga iti bagura tubamare. Uyu munsi ikaba yasinyishije uwo bita Eric Ngendahimana igihe kingana n'imyaka 2. Uyu nguyu Gasongo ni umusore wari umaze igihe kinini kingana n'imyaka 6, 6 years mu kipe ya Police FC. Nyuma kutumvikana na Police rero akaba yamanutse muri Kiyovu Sport agasinyira iyi kipe ya Kiyovu Sport hariya kabisa kuri miliyoni 9 z'amafaranga y'u Rwanda nk'uko bivugwa. Uyu nguyu Eric Ngendahimana Gasongo, umwe mu basore banahamagarwa mu ikipe y'igihugu yerekeje muri Kiyovu, simbigarukaho. Hanyuma kandi muri Kiyovu Sport nuko bidasubirwa yamaze kubitandukana n'abagabo babiri. Abangaba ni abatoza bayo, uwo bita Ruremesha Emmanuel ndetse na mugenzi wiwe Jabir Mutarambirwa. Abangaba ikipe ya Kiyovu rero ikaba yamaze kuba itandukana nabo, bakaba nyuma yuko nyine uwo bita Karekezi agiye kuza muri ikipe, akaba abangaba bavuze bati twabonye tutari muri gahunda, reka twigendere.